Kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wo pat ye ki video hau new channel te hakani ka video kwa open snyaw chape wa benjor urahul ya umodi hadin wa kentu umodi wo penduna uchet phniang hayung wo penduna open lut phniang kari wei wo dam chwa uthet ksiar chisnem hawa kamte ne yi idaw kentu umodi ye ki paj ba kamte te ton ap ye kani ka video hadu wakut khnang wa yo tip ye wasakhet te hamdam la u ye subscribe your new channel we knyon how to bel wa em hay tu khnang wa yo pten cho cho phiu yo ye ki video wa thame te ton sdange hadin wada hier mahir dor ka poisa India wei ite to da khande phausan tangka khat nyaw na ya chi dollar kat wampu em ukut ka thma ha perdi ka US wa ka Iran wei idor phniang le da ku ilakam chai wan hi e kamte Hawaii umodi ye klam ha Hyderabad hakatu kasngi sonde da kantu u yawaro wo dam chwa uthet ksial punduna wo penlut phniang kari punduna wo chet phniang hayung wei wo kre na yung namo work from home le daki online conference waki virtual meeting dakantu ule yaki skur was dang daki online class kamchi benta yo safe phniang kari kat wada kudor wara phniang chawa palat wei da hier dor wara le ka poisa India kat wampu em ukut ka thma ha perdi ka US waka Iran umodi dakantu ule wo penem kam daki carry battery namo electronic vehicles ki metro carpooling wei wo penem kam daki rel hai wo phatir kamchi benta yo safe phniang wei dakantu ule wo dam chwa uthet yeki tier na bari wo lai unke chabari wo bia chabari wei wo dam chwa le uthet ksiar nei benta chisnem wei umodi de penche ule yeki paj ba wada penem kam ne kliang da ka poisa phareng hai wo thet ksiar kamte yo penduna ye kliang poisa phareng ne safe ye ka foreign exchange kat wada hier dor ka poisa India kamte to ye dam chwa uthet ksiar nei benta chisnem nei bha ka India to kari wa khlan do wo thet ksiar na bari ne import ksiar wei da thet ko kam wa khandes pa ton iksiar man usnem kat wa khlan ki bru wo thet ksiar nei bha wada ya thet ksiar ki bru manda em wa bia ne manda em ki festival wa pher wei ka India da chani ko dang tam khande phau percent iksiar na bari wei da thet ne import de wa pen kala ya ka poisa India cha ka poisa phareng I wa mudda su da ka US dollar kamte Yosef ya ka foreign exchange we yo penne ne stabilize ya ka poisa India da kantu u wo dam chwa u ya thet ksiar nei benta chisnem lem kamte dauman I wado nong bha ya ka ri India wei hadin wada kantu u modi ya ki paj ba kamte da duna le ka yauk sia nado nin kasngi wei ne kasngi da hier dor le iksiar khajiat wei da ot le ki waya dai ksiar dei wa ong wa umodim em upar khat u ya ki nong dai wala da mdai ki da yi u ya bam ki wei ka mon u ya im ki hai yeto wa ini I wa kantu umodi ya ki wa chong chnong nei liang urahul da benjor u yeite dei wa ong wa ini waro to I wada fail ka sarkar wo penlai ya kari dei wa ong le wa hakikat ars nem wada sanchar umodi katu da penchitom u yaki wa bon we kattewon da poi chadu upod wa ong u yaki bro yi uthet yi udam ki chaiwon ulai chaiwon wom to ulai ki we da ong ule wa u benjor u yeite wa ong umodi hei yeto wa ini I wa ben urahul ya umodi nei liang ka sarkar umodi da pen kan mo ko ya urahul wa ka sarkar congress le da pha dam ko wo thet ksiar yaki bro house nem ar hajar khatle wei mto du itele house nem chi hajar khandes pan ru phau nyaw ka PM Indira Gandhi le de kantu ko yiki paj pa wo dam chwa uthet ksiar kamte da ong ka sarkar umodi wa mandale da ka congress tem mto wa fail ko wo penla ya kari tang wa manda poi wanipor wa ka sarkar BJP le hap kantu ko yiki paj pa wo dam chwa u ya thet ksiar mut wa fail ka sarkar yi mut u hawa kalam u kamte ak u kam u wam tip itdong ikhle kamte da suki chwa urahul kam waman katte wei hadin wada dep kantu umodi kamte ka sarkar da pentip ko le wam em uduna phniang ka India tang wada kantu wo penduna yer kombanem kam chi benta yo light na ka shortage namo neiduna te katu te tip kamon ujia kathma le empuyu dor ukut wei phniang le nang ku cho cho idor kat wa ka poisa India won nang hier dor cho cho ko tato yuluti wo po hi kathma chwakut khanang wa yo light nei ku dor itiar itar iku dor ipniang bam phniang kari wa iku dor ka bai kari te du kini don he ki wa kwa open snya chapi ye subscribe we like iki video khanang wa yo pten cho cho phyo yo iki video wa thame khub lei chpon